Langi mama soi fo mawolo tātua tunu le amtango le nei vai aso, e sa isi wha o poponga le neo talafou mai sa moa, e le tautua wha awa wale siu fonga le lau moa. Wale alo fia le mtanga rengo leo leo lo lātu popolenga, e le sao leo fi mai o le whala au whaasai no le aisa i te tono le atunuu. Tarwai o le wasala lau solo ma ua tele whaafita au luadia e mai ai, e le ngata ua whao ngai nai whanau lai te una ina le whaatau inatu. E na whaai lo fwea ua paaulo ngoi tino Filipo le komisina o mtanga renga, wa iai mamata upu i ua wha mawina, wa o atuai tina e wha watu tangi e wha sanga i o lato lavata i to lua, e le sawa ino i lato o fo i whanau, ona o fesota ingo le tamaanga i le aisa. Wa wha lia wa paau, o le ale wha vai le matanga rengo leo le sa i lio i lato wia, e le ngato le wha tawina ato le whala au wha saina le nei o le aisa, ai whapena fo ia i lantou i o latou te whaau whale na mai, pe o latou ngau sia fo i te tono le atunuu. O se tase o sol tu la fono e te lelo na fianga ma fisota inga nga il whala au whaasai no le aisa, le ua mawalunga lona foi numero i wha mau monga mtanga rengo leo, o le talipe whale malinga oi, ma whata winatu ni o loe maua, ai fi whaasu iai ma le whala au whaasai na maia i lantou, olo o lato whata wina. O nisi o awhianga wa mori mawina foi ele matanga rengo leo. O fe vai a inga i te tono a inga lava lato. Ele whaatau ina ese atu le nisi lava o le a inga lo whaonga ina le aisa. O meto tino ta ua e ati na e ai a inga. Ona o le whaamari e ina o lato manao. O whanau matupulang talavou le o lo mawalunga le foi numero i lato o tao fia le matanga rengo leo. E le tele o sa whainga o tua nai, lo lato whaatau inatu leo le whala au whaasai na o le aisa. O a whata atia ele matanga rengo le soifua malolo ina i lana polo kalame i le vaitau le nei wapepesi ai le whaamai o le dengue fever. O le whaanga solo i le polo kalame whai whaantasa le whaamamai na leo o ta whaamaota, ma so se no whanga e tautu ufuai le namu, mo le lua vaiaso le nei, e a ngatu i le tu i mātu i se sifo le tunu. Le ua mawalunga nei le foi numero i lanto wa a fie le whaamai o le dengue fever, e pe ona ripoti e maotanga se ngase le tunu. E lua isi matanga renga le malole o le angalu le whaatasi male soifua maloloina, e au fie le matanga renga o tina matama i tai ati na unu maanga fesotai, male matanga renga o le sio manga. O le fuafanga a mai ala vaenga mua le nei, o na ngā toilole i te tonu o a onga te itasi le atunu, ma whale whaingat wenga. O lo iei le whanau nonga ia mai eifo le lua vaiaso le a whati no le wha mamai no Samoa, e le o iei se suinga tele, o le ala asia lo le isi la asanga ua uma o na tāpene le mtanga ringo le soifua maloloina, e na ia mauti noa ua tui titia manga loma hatuai, le namu le o lo fe avea ia le sia mo le dengue fever po le fever o pona evi, ua toi ofi mai ile atunu. E le whai unga le vaiaso tenei, na vala a waile feilo e inga le whaatun silo na tanga ringo soifua maloloina, ma le autu stala, ma whaalau ilo alo iai ile atunu, le pepesi o le whaamai o le dengue fever. Na amata whaatalanoina le whontanga te tai o soifua maloloina al Pasifika le na uswia mai le whontanga i Samoa. E amata whaatalanoina i se polkalame o le insua mō tangata o le atunu. E iei fwso nei tūle le e fiso swani lea mō tangata sa iti tonga fiti atunu o i whafo. E o mafu whaunga na langalanga. E whaatupe mai lea ele nupi wha. E o nisi tu o le mata opu. Pe a whai a e talia lea manatu, o lona winga e na o i lato o lo whai sa o whanga le nupi wha, e o noanga wa ai. E wina wa amata whaatala noa, ai e le i mautu se whai unga tala whengai ma te tau o na whaatino, ma ua wa ai e le telo nisi foi awa le mawhai o na whaatau nui nai, ma e whaawau pea lona whaatala noa ina. E manatul whaatun silo mtanga ringol soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. E na te langlangoina se whaatanga nai tu inatui fo mai ale mtanga ringol soifua maloloina.
E ngā lurue o lātou teimi whai ngā ruenga whaatūlanga ina, ai tea ngai ngā lurue lātou teimi tuatu e te tonu o li Universitea o Awa Samoa i papa i ngala ngala, e whaonga ina ile to mai maanga waa le o lo o ia i lātou. Ai whape nā fo ia i lātou lo a vea mawhaia o ngā whaafo mai i li Universitea, e toi ngā lurue fo i o lātou teimi awa noa, mo maota ngā se ngase le matanga ruenga o soi fua mālo lo ina. O peo le director al PSC, e mawhainga mai e o lo whainga ruenga i whaafo. Whailakto service agreements, a whainga ruenga i tonga whalma. Nō winga la pe tōrunga sa whainga ruenga i whaafo, a mai whainga ruenga whalma i luas. Ai whape mai pisasi, e le mawhainga apunto o la e full time i whalmai. Ai o e whainga ruenga i tua. Pisa ila o le whatunga ngā pisasi. Le whatun sili o tanga ruenga o soi fua mālo ina, ai ono Dr. Elegeke Roma. O tala fo wia mole amatanga o Neiva Yaso, man rio lo tātua tino o, wha soi fo ia.